sesi ade areho sem epie pa de ya na anu odin sesi a nipa boneyefo anase eye de adwuma ya fatu ye ho se ye be bon krofo kro no anase anro ye be robo nkrofo e de adidi ahwe ye busu ebi muso afasa abrabo kankan abrabo an hye Kristo anyonyam no afatu mo so mo de se adwuma ya no mbeye na sesi ade o ma nsuru sesi ade aduru aso den mo sesi ade asofu etwobo Ghana asofu etwobo mesrem aposifo a wo mbo nipa ho ban a atoye nchemi atomisrem this is the time I will say ye nyina ye ahwe ye na ye pebi ewo ye asori dem ye ko ne de ye kwan so ye nice eyi ewa papa ye ko ye South Africa intimika so be share program no subscribe am because ene ye kwan ewa pa ye ko South Africa ye asori e ho ye friend Church of Pentecost omo de omo atro ma hye mu ababia Pentecost asori de ewo ho tokro bia mu Pentecost ewo ho enti ebi wo ye South Africa na ye 29th October ya na omo e kan say ombebo afore bi e de aye bibi e wa asori ho na chese aforebo no aye announcement e say ye asori kase enti e de da babia locals ni nyina babia the whole world sa aforebo no ombebo a eye elder ba kon etifidie so announce aforebo no ne omo de beye na we na da aforebo ne course no eye nipa bonefo ebo wura so dem na eyareho enkola ekem nkola asu na edesempenifor ni asofo nyina ya kon mo nyina egu fom a chese yesechi omo agigi omo phones ni ade nyina efra muzema na eye areho sempa papa na ni nyina mo ni se R0b fo no ru aso dem mo nipa ba kon ha ye bo ni din se ye hwehwe no eye edayima nso hwehwe ma na chese ono hwe eye asori sika so ono hwe bibia loka ni nyina ono hwe sika so e wo ho no ma chese sika samo de ede na kita na ono so na R0b fo bisa na se a ene edayima de ye kidnap na aposifo ye hwehwe mu a se ne ebe ya ye behu eda na fe ye de eye atu ye misro ye ko aso dem o areho sem ekosi wo hwe bi ma misesi a so people in life and what we be share in some key principles here on the bobra na oh yes sir
Me da se biem se oje bread twen me asemo yaro se wa hu se ne ankola kem yesu bo kola kem esu ne ye da nyame ase se etuo de yantu obi a ye da nyame ase sikai ayira Pentecost asole esun wate nyame ya adoma de ya ye benyame na eda sika na ye di afire eda ho ansamode akono mo fanko ye nim sa posifo nso ebe ye hwehwemu a yenye obi anhwehwe ne se eda yima na ebo ni din ekidnap ko ne yenim sa police for the anu yi papa ebebre ye kwantwa na mede ensem bebre na mede bre nso na ye obatampa travel and tour express consultancy for na eso masede dwumedie bro makra ne modi